Bahaya sam jong kapiban kentiusun haga janmiet jong ka sautarek kata hadian kumba khat kendai kenta tam malon ra igamnet jong ka sibil hospital Shillong bane ika pus marten kesim tino igamnet kebasa jong kata iga samla man pendap iga niam garukam haga jeken berki bahaya jong kata iga samla kilong bai igamnet kebasa jong kapiban kentiu kinra beca ulum jingthang jong ka snong marbisu bana kaliang orang bakur jong kapiban kentiusun uba ayas sun long bakat haduk menta kimpat yo cincai halor ke cinyap jong katai ka persa ka juki namar kumbalong menta kimpat yo ye ka report obyang na ki doktor pat kila ong ru bahaswa katai keladon ka jingong ba ya kamet usun rang opsionala bane postmortem bat nak liang juki ru kim kwa su bane postmortem handrai habayo ka cipersai nak liang ki pulit kilong baki pulit bagi orang hab bane postmortem kupta nak liang juki klemenjor bane ya ka postmortem jong katai ka persa ka jongki Kalau untuk ni, mesti bawa mengikut kulatnya. Kalau ni ada pilih ya ikan thai, pilih lang isin rang, kata akan don ke charger ke biang ke. Kalau melong ba kanom no siliang. Dari pilih lang ikan thai, pilih isin rang, kata kalau no siliang. Kata ada bang isios no mana, dari mana anda langsung tu sya ni kulit, bagi orang bahab le lang. Tinggi rumah sini naga liang kaye he, bila orang baik mat ya cekmat ya ke ba, gile bandar kulit nomor berapa nado sini kong, ba ngil IT kum kaye no ngil IT kulit, kenang ba kandan ke jiatri ke ba bahar bajan man kulit tinggi ngil orang tu kuman ya cekmat kita ke jingile pusmatan. Ikan wak syu kata ban la exception. Balik ke Islam aduk man sangketai ban. Ngam tip syu nomor nang kaliang jengga bagi hapan le itu ke inquest syu mana. Man penyo eka di kan laya dap itu ke inquest di hadu bagi la complete ya tu ki doktor ke salah ban ka rei ki doktor kim la ban dia eka postmortem ke inquest Ki lam ka tu ke jingwan joki ke marbeli ke ini di container ti wan ga women's wing jong polisi kenang ba ngam tip ika bagi lap kita kata ke saiwan report bat ga report jo postmortem ke sawana din dia mentang imla man pen ong e nang ni pinrak bejarek sya. ngira be sedekah thang Ya tang pinne kenyang merkom teh.